lada Kim Siu nganum lej banyada kecing maham kebating jong Donald Trump yang kini kuat jong kanatu. Presiden jong ke US Donald Trump udon ha kecing syai halor kecing maham bakadu jong yang kini kuat jong kanatu. Ha kasih thoding Donald Trump lapan pawi kecing pomi hap cingmut halor kecing ada yang ki perlok jong kanatu. Narjia bakiri Kim penur pisah kapapiang nakam ta kecing ada ilade. Lapan pauru yang kecing arteten halor kecing lek jong ke transatlantic alien yang kecing ada jong ke Amerika narjia bakari kesat hombor. Kadai kecing mut ke basu tu loong Trump pat penram lada Kim Siu nganum yada yaki. Lai tu ke kubur jong ke Reuters Trump lapan mana baudon kaju kecing mut pat ki perlok jong kanatu. Ha kapor baulong presiden mensua kepala penbor kiwi pat kiri balong kiri khot jong kanatu kepala nyob san senam ke arta pan penlut kampun. Kanai kalong hadin ciski ba kecing jet jong Donald Trump panlong nomi kemat jong kanatu. Kelam penting na yaki senator ba kecing ular jong ke sorkar US ya kecing trelang ringkat ba sipai kalong ke baskam. Da ka ba preskam ba kiwi pat kiri khot kiri ban siu kampun ha ke Oval Office Trump mula pu jingli hato ke Fran ne armut kiwi pan kini dai ke Amerika narja badon cing da ka ba arten ya kecing kenok jong kanatu. Trump mula ong pitharai bakin wan bania dayangi kide banwan letho ke Reuters. Uhe jong kanatu pun pau yang kecing sukia lor kalawai jong kecing telok hadu Riau Atlantics. Nanti bagi don kibala bandon kecing sukia lor kalawai jong kanatu ke Reuters kelasot yang kecing keren jong Mark Rhodes General Secretary jong kanatu. Kamen jua ke singit hoding General Secretary Mark Rhodes ulaong kumta ai bengin keren syai kecing adai jong ke Transatlantic bat kecing trelang Transatlantic kadang sa kum kanong rim jong ke Alliance jungi. Donald Trump ulapan pau syai ya kecing kular jong ke US bat kecing kular jong usimet ya kanatu bat kelapan pau syai ru ya kecing kebelinti bangi hayu robs gide ban le kambon hakabe dai bat kecing perlu dah kaliang kecing dari kebak kampau nam kalong baya kecing telok kanatu lasin sya daki kendon cingrap mar kaliang kabla taus nam kat nai spa sop kundai da kecing temu bokon san banya le persya ya kecing yar tma jong ke Soviet lagi jaga bai trelang hapdeng kecing kwa jong Trump banya keren bad presiden ke Rusia Putin hadin kecing yakun bakado badu presiden ke Ukraine Volodymyr Zelensky kecing keren bakado ki kedau ya kecing pom ti kena halal kecing ya linti jong ke US halal kecing adai ki pari kane kala banlong kecing penpau ban wengno ya kecing kerjaan pahara jong ke US kane kalong hadin kecing keren jong defense secretary upate hexets hakateo bladem hakabau loong ba ke US kanu misi menta kanu kekenhun penek ya ke syong suk syong sanya Ukraine kepada ka di khot jong kanatu pat kanu yada ya kanu kari kapai simanta lada syak tombor hak Rusia.